asama ngani school fees serikali njaira netinse nekero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibese kya serikali akirito kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero mwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Maragoba engiyo mwancho mwaligirulia nande karibu ase kiunga chinsenye ase nchira yobuikirano eliyo nkomanye alia naberengo kwaliganiria ase meza ya mangana maya Wilson Makori kurugeria sensemo yebimanyererio nereto kubwaterana yenda gutubwate ase mitandao yetu ya Facebook YouTube elikoenekia nkoyanyorole onsi ase nchira ere yobuikirano nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto kurende hanigatia lito kwaliganirie ase kiunga chinsenye obutiko bwalero Nego yaba mayanda manene gochia se skuru ya Ivencho Mixed magega yo moro kiwa kwerusia bomoyo wetera aso kwengenta ekera achikora ngeri mwana obwanga koigora ekeranga koigora yameki yo mukamuro minto orongetiri sana maro tagora kera tagora nyoro mwana igesungeti amatanga ya magokorekana umubere otayo ime yabo moria rise ime ye county ya Nyamira watu wangotin tukanda tukatunga moto wakana tuko mubere wana tuwata matanga tuwata mubere ikona kiasi yengi kitwa tukakoleka kiraboneka matanga nara na tenjisenga kichona nere akinia tuwata mubere tutanga mumuru mwa moka oyo ndo kuchoso mumuru mwa atanga te tumu muswati mara empero senso abarai au anene bali bakwamereria serikali nigo babere bakugikeria ogokina kwa mafuta aiga asense ya Kenya okana singe mirimo yasigire unatorigere tige mirimo yasigire abantu baminto osukoligeria mangano na yabete ko yaba kutakomendeka who will afford life the cost of living is gone beyond the roof. Patie tu muda kidogo tuende tukaze zaidi tuhakikishe ya kwamba hiyo bei ya mafuta imedhibitika ndio wananchi waendelee kufanya kazi yao bila kusumbuka. Umukonyi bw'omurayi bw'ensi ya Kenya kubolia serikali kwegwa libaga elikurigereria ligoliria mafuta aiga sense ya Kenya. Karibu mwanchumu ligerelia elionkomanya yu muna yanda mange ase ncherere eyoboikirano abari au nigo baikirana ase birero aso muyega orenge bwoko mwenia Mama Teresa Nyabuko Muke oyule mama mwabo omoseneta we county ya Kisii umuske Richard Momoimunyunka ukwana chinga kechu nigo bamuteba koba omungina orenge bwomukyo monene na bwigo bwirwete aso goseria obutaka aso muyego yu nigo siasa chabwa tainse asabarayi bakoyebwatesia serikali banyora chinga kichinko nguko bwatuka chinkwana chabo ase omusangiririkano diponda sanya noroboturu asobwime
Tomo asoyonde nigo abamenyi kurwase county ya Kisii na wego chingongo au imeyense ya Kenya baikirana asokuligereria omubere onyagosira Mama Teresa Omoke oyure gokorerwa omuyegoje bwo mweryo bunenchire ya moyo komorokia amaskani ya mweryo haso muyegoje nigo barai au baikirana bakuragwano yokulige kerogo ky'oburai bwense Dr. Fred Okengo Matiangi Kalonzo Musyoka James Orengo omugabano mukoro we county ya Kisii Omoske James Omaribongwae. Let me start with what Bishop told us. Bishop told us that as far as he was concerned, Mama Teresa brought him up. And then he said in Latin, Christi Sumus, which means that she was a child of the Lord. Mama Teresa was a child of the Lord. Christi Sumus, child of the Lord. Christi Sumus, Omongina Garenge, a child of the Lord. No one ye, Richard. Amanyinga kwatena ayaye. Yaro mungina ariko ruwanirira abantu bali batali kwenyara. Na Richard nayo gendere go ruwanirira batali kwenyara. Yogo ruwanirira parliament, watu ruwanirira radio, watu ruwanirira TV, watu ruwanirira tokonyora na in social places. Igo ngo saboge gendere igo. Lakini wenyole gento omo nguruwa bater pyo mwalio. Gukona chinga kiecho ni gobarokia amagombabo asinyagusira aseboigo bamoteba ko bumungina bwanjite mirimo yaje na bigo korokyo bwanchani kuchasa bange wameshiba si wameshiba ukiona Irene si ameshiba Esio Kenyuri si wameshiba Kitafe umeshiba umeshiba Eta bauti yensemo yende yage siasa asebalia bakubwate siasa serikali nigo banyora chinga ki chinkongu echi cyabairira barabo gutanyora omurembe nonyena soko na amagomba bo gusichinkwana cyabo ayayiga niga mubera omujumbe okitutu cha chinota mwishimiwa Ijafet Nyakundi abantu baminto tibakwanyinga byabole Semo yende omo chief whip Ivanus Osoro ni ganyora boigo chinga kichinkongu ase nonyena bamenyi bakana erongolie yu yarwe bwono murai bwense Sechinkwa na chiabarai bande bakora wana Ruth Odinga na boigo Winnie Odinga niko barorekana kumwakire koko Dr. Fred Okengo Matiangi. Naona vile Kisii imecharge. Bwana Matiangi, I am so happy because I saw you last time in the election. Nipata kazi yako kule kwa election. This economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi, unajua kazi ya hiyo ofisi ni kulinda ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. It's too soon for us to forget the legacy of Raila Amolo Odinga. Na kama watu wanaongea, naona mnaongea kama mnasawanga, msisahau ile spirit hata imekuwa hapa, ni spirit ya Raila Amolo Odinga. Kuroiga segeti kia Monak ke kutoka chinsemo chia Mosocho ewadi ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South liya nigonkoro kwa Dipon Asanya.
Asomo yigo yuyu mwanchumu ligerelia nigo siasa chaba chiko bwata inse bakora unere Dr. Fred Matiang'i uyo kuligia ekerogo kyobora wense ase chikura chirebusyo ase abantu bonsi baboliwe kumubwate sia Dr. Fred Matiang'i elikwenekya nkwenyorerare bubuinonye nabo nigo abaraye bakwamerelia serikali babere bakugikiria ogukina kweligoria mafuta imense ya Kenya na kubuli serikali nyariko bagikoligeria nganeyo aso wime muri kitu Daniel Ontiri no robot yuru Okwana sebirero ime musocha se county Kisii abaraye baiga besemo yo kwamire serikali nigo baorokirie okogechiko kwabo kubotekana no gukina kweligori ria magutari gori ria tangasetwa wigoro bateba ikino kigekorokia oburayi bwa bono bwasinyirwe mirimo twensi pitoroje zenzero juji nende torgori chikulechi no chaya bane usikora mabane usikwamererani ekene ngelinge ibintu bine byokora kanenze ito nonyemo no natoliga ibintu bine n'ibintu by'ubusoko yani kuno mone ngisakido tukwenda ko korune mengomo ngatotegerega ora kwenzo cyo aro chara twaka chinkobi ogendaga tumaina ko urari kiwanda na no gane bira kitekerachi porque tukwenda ko machoni tone ko mukati kujyo ko genda tomenye no bongaimi toena bana abantu bolega yesele memora yoto kubasika inu naba bintu mole lakini ntwege nende nabanda bangaimi numero zero chuji Okwana asibirire biga ebego bikirinwa nabarayi au egati abo muske James Orengo muske Martha Karua muske David Maraga egati yabarayi banda bange Matiang'i nigo chinga kecho agendera kugikiria bururu siasa choko bagana ba Kenya echechi buraburu nechirengete gutumika basaye bobe ge siasa abana baminto especially bali totally kuibana na ngone sese meli inde mwini mwesa kuchikwacha bana ya bale nziyo kulikia abantu kono batali abantu bale ni menyu ni chitungu kwa kabantu that is not right osoro eje abantu tare chizara baso amon ngoje kuinda abantu bale no ngore chizara ya ndio kuna bina rotmo wala ndio wate ba election tension mo taramo na chizara ni menyu le metemo je kuita abantu oje kuitera manyinga ya abantu babina omota ketero Kwa hivyo sisi ambao tunaamini hiyo maadili ya baba tutazidi kuwakumbusha kila siku. Baba alisema tutembee na watu ambao maadili yetu yanafanana na wao, ya kwamba hatuwezi kusupport serikali ambayo inakandamiza wananchi. Mheshimiwa Zoro yeye anahesabu barabara, sisi tunahesabu wale vijana Kasongo wamerudi. The only two term I know, wacha niwaelezee, ni ya kwamba sisi kama watu wa upinzani tutamlazimisha apatie vijana wetu kazi. Tutamlazimisha elimu, gharama ya elimu iende chini. Tutamlazimisha bei ya vyakula iende wapi? Chini. Tutamlazimisha bei na gharama ya maisha iende wapi? Chini. Asenza mwende chinkwana igoro yobomo bomugusi nigo chabekwa nensemenene yabarayi bayigwalibaga baboli mugusi gukwana niryo yerimo nakubwatirana asoko ene kibuna uburayi yobuya bwasoira abisi botaji konyansa ba Kenya. It will be a terrible thing, and I have said this before. It will be a tragedy if we allow Ruto to come back. It will be a terrible tragedy if we allow Ruto to come back. Why? Because since Ruto came to power, everything he has come up with, every program he has come up with, is a program that is meant to loot the resources of the Kenyan people. Bila kuungana hatutaweza kujikomboa. Kwa hivyo tuko wengi, tunatamani viti. Mimi mwenyewe natamani kiti ya urais
Omongi na hawajakalia hiyo kiti, na mimi ndio nasimama kuiuliza. Lakini najua pia ndugu zangu Kalonzo, Matiang'i na wengine wengi hapa wanatamani sisi sote tutajipendekeza kwenu, lakini mwishowe mmoja kati yetu ndio atapeperusha nini? Elections is just one of the way of bringing changes. It's just one way. Sijui nyinyi mnaogopa manini. Election is just one way. Tuna deni ya majenzi. 2 years ago, they were going to send Ruto home. 2 years ago. So, wakati si kesho, wakati ni sasa hivi. We can make the life of Ruto so hard. And by the grace of God, we can find probably has left State House and we just walk in. And I know we are going to get there. We are going to get there. Aiga nigagocha chinga mabirira age siasa agenderete gukina gusio gubochori bonene unenchiremo wego yoko ene kibuna abakenya bagendere kwiruburia gusio gubochori obwo nkurubotere gatasene kya gatembe kurega se bonge ya Kitutu cha South hase county ya Kisii litere nguru kwa Daniel Wintiri. Abairi hamuna abasani baye Nyagusira Masi OCM nigo basangiririkana na gukora umuyegoye boko mwenia batabwati umubire neye magega ye amatia ye kugania anyareko bakagwakanirwe nibo elio banyareko babakubwatu kumubiroye elio acheko enigwa aya nigo akorekana ase Kenyoro gose ase chinsemo chia Risebo Moria ime ya Kitutu ase county ya Nyamira ase bono abana Kenyoro baba bakwimukya egetambukiro kubwatira na amone kanisa na gukora umuyega oye Nyagusira Masi mubiroye otayo egentunonya nabo kyaberege koleto bututukano ase chi kibere bono umurikito Polikapokara na robotyorwa asobwekirana kolengana amone amatega ya Nyagusira Masi OCM nigo ekorera enchera omusubatu yiganyarito ko bagakorwara ase kakeregeke asabaga gusiribugi mabuaye osira kwaye na ile tumacheno agasire akaba akarabo litukerimo eli akabere abo baraba mame nabo bamubogore tukorwa bakamoira ichuni ekera bamuira ichuni mukamu muromi ntonarare to kurusa 8 kya mugaso paka saa 10 kya butuko ekera umwana otigiro moke ekera isa akireka umwana uri ya matebetinga baba mbwate ngire isiko ngende se yacha nali umwana mubogoreti uchisiko bagwikanchira bakagwa abu faranda ali kera bagwa ri umwana kuminyoka ngati kangende ndere tabanya gitari bakajuja kanyo maremu osiri maiga yoko irwengendo na ya matejika kurubelia amerubelia matanganya gosira nigo gotebekana kuruso bo musubatu jiga nigo baba bakobeka ekoshina se ekot yendo gyatangete okoreto kumubere uyiga asenka yabo nabanyarko bakomanya munaskani watu wangotin tukandoro tukatunga ngo tekamo twakana mutiko mubere wana twata matanga twata mubere ikono yasi ngi kitu ayo ko kole kiraboneka matanga nara na tenjisenga kichibona nete akinya twata mubere twatanga mumero mwabo moke oyo ndo kuchose mumamon atanga te tumu muswati mara empero senso teni yapo timbuati iteni baba tebanga nimbuate na barangiri bono inchupo no mente gento keke abarangi chitunda isetu mbanya gocho bone bago teba chiombe bamanya kole kwirende unga bamanya kongo mubire chiombe chibono tinchi manyeti injirichi bago saba bataraje sindi kubarangiria baje tukwane ikimbuate mbaye wangire gocha ono kwanda kolgiyo kuyumubere nyore ngumbekere question tukachikotema kwebera kumune kanisa une Kenyoro tukanyora bangire wana already kovini yakanire etararusigu setakere ko kurusigu eirumocheri nigo yabitirite abarandi gosora negatina gokoro mujiga obutambe wokomwa amasikani anyagusira yo muhelyo ase litukulira matanga yanyarako bagakorekana mubere otayo nonye nabo abana bare ase chiskuru nabo bayirere yamatega kwimukiga tambakiri gokora matanga yiga elio abana banyore biro byo gosoma one ge gutoichani neke
igabagoteba ng'a batagete baegwe nibo ntubuna barandia ntubwatie chukumu yokogamba igoro ye nibo gento kende bagoteba ebatagete postmortem ekorwe osiema akore siemo tabugati none ntururu arakorere ebintu ebyo bone twari gusaba serikali ye itengi ya ense yeito ya Kenya mokonyo osiemo ase kigwangeke elindanyo libagari okorera abana baye abatigeirwe nonya abana aba baiseke se bale ebibarua bagokora ebara bono intuntu atebete tutindeke masi abana aba batebire bairane sukuru abandi bagende mirimo yabo tengo soma Masai Mara University ndo mwako kabeli okora education bano sa kwani kwalengenga nonya abantu lende intuntu enyaite ensema yaito aliwe nyarite batema korra nontule sukuru unatokonya katali goso chaya onani amategeko jagendera ko bagekurwe ekerero kyayo cyase amateyende kunyara ko bagekubahigwa na kwendekebuna ne gusiranga rusigwa rasenge na gutinde kwa asenchera yo murembe kingo buri aba mame kuchigesima inkie kimogo tokorera magoso kya mama akorete mbaka mogo tokora buna machara wange wanza mama atinde kuno murembe akingorera ngo buri ngigoseke kyarengi motalingi gocha moto tebi ka kigonare ko baburia onye kende kerorro ntu n'abantu banyasaye nyasaye gagoteba ng'igeshyomba nekiane ntigere na inda abantu onye kende keromo gochamo motebererani moraba kando murange ligu muange bono muchando yonko yokonya tuli mutare wanja musaba mabera akiegera mangana akwanirwaiga abarandi banyasaye bakwanira mangana makongu gaki ngora ache gotosonsora gaki ngora ache gokonya umuchiuria gaki ngora ache gokonya mamominto gaki ngoke mwanja kwiyeri mamominto kuruso kwigena gaki abana baminto akimutare wanja mukonya gaki mochikere mubaso musaba mabera iginko reporter getaseni kyabanje tekya getembe kuriga asinseme chiga chimanyakana tabuna na chika nyori kyabo moholi miye wadi yega yeligoma edunga ya rututu musabe county ne ya Nyamira inchiko ngoro kwa Polycarp okara Mbia mono sana roboti rugo ichani mwanchumo ligelia kulende togo tigana na yu na kwenda aso roboti rugo ichania nigo ya mateyemo kurwa ase kenyoro ya onseka ime ya bumachoge borabwe county ya Kisii babuka amono muichano munene ekero banyora omwanobo ojo gusoma ase skuru ya Ibencho mixed kaisungetie nabo igo gasiretie obogima bwaye na kulengana na barabwo nigo bakwera na gotababuna igikirira omworoki woikwemukia egetambukire kiwika bono tikiramanyikana ase babere bakubuli butuki bunyareka babogokorwa elikoina kibuna nkumanyikana kire egikyamwiriretere kwerusia obomoyo muri kitu Gilbert Kobe na robot yurwa asobime ime ase ekenyoro kya onseka ime ya Ibencho machoge bwa burabu litukolera rabanyakenyoro babokera agende korwa kyogo cyane mono asomusaho yo mo gw'imyaka 15 nomo banyako bakonyara bagustokera ogweita kwaye ndia serie tangoro kucheni moragu oginga iga sekenyoreke kyanya sasa omwana oyo amenyete ga no omwana bwe kamati yana omwana oyo gagosoma Ibencho form 3 omwana oyo twaimo kamambi twagenda gokore gasi twalenge chisiboti nchiarengo ntwe toirete ngo mwana wareire nyumba arobuya bosatu mugeta sengije ne chisiboti chiare ekero twaimoka mwebuli oyo minto icha arusiri tandika nekere chingende kwanya chinsa chachire ekera achikorangerio mwana obwanga koigora ekeranga koigora yameki yo muka muro minto oronge dirisa no maro tagora kera tagora nyoro mwana igesungeti nderi daliane ndebiti kibali onyango korwe manga aseli tuko liyarero yarenge yejuma ona renge tundu bali ona nyora mangana ina omwana omuigwino buyengentire amane nigo bagotanga umwana oyo iga nigo arenge school litukuri igoro akanyana ko bwago cyese nabana bande nabo igo nabakite bakanka nabo igo akabwate si abande ko butali sabu egekorwa getarana ko bageko bayira buyasengenjo nabarenge buya na yuma nandi arengorro njasa mwenye danisa kama utingoro kwa ngasa
umwana ono omwe wito nkaga igaro omwe wito rituko rigoro garenge bwa skuru ari ase agasoma skuru yeri tekari benjo paka marogoba ona bari mubaye bakira ame principal ya yakira yatebirenga umwana uyo baga yatenera paka marogoba kari endagera yo mwiso agachankaga kurwabu twaburi na nyakia yarenge kuru marogoba batotebye umwana yakite akaragira akasoa nyumba bona mambi baji kumuganya ngo endari skuru obora nigo batebire muna ibikorwa byo kunyara kwa gukwerusyo bogima abagwa basaye gusa abantu bari asemya kemeka senseme yego yaberi kunyara kwa bigukina gendo gutagira kunyara kwa bikorige no gutugikorwa ne serikali pamito na botole no gukumya konene eto sinyire ngangieke abana babake bako ende skuru gaki igere mechande menene kagonye mwanje serikali abana bababe kunwana mabaye ku counseling ekorwa kyo musawo yoiga gutugama ase stool nabo igo kunyara ko baga gwisungia gwetera naso mu kibigwerongi negendo gyatigira maswali amanga machigwa taya sengencho gutukuganire kunyara ko bago korwa bo ikiranu iri bantu banya ko bakumanyanga ki ngikirete ogwito ko mu muroyo iga bano sabaniko kwa rurwe ngatiga serikali nyako bakora butuki bwaye nabo igerete bo ikiranu ngikirete ogwito ko musawo yoiga urenga ase school na wale bigo urenga gosemeriyo konene gutyase ya mate yaye Gobona gaki twarira mabira sana andi twakumiri mono ikotigesira esekari etokonye egere to tumanya inki abandi bicana bagwitera ano tabwate site ndeyonsi bokongu bonde bwensi ige serikali etokonye ekoro chungusi ngaki nkigeko gero umwana oyeitete nararinge kurwa ensemo ya ibencho bumachoge bwabura bwe county ya Kisii kulibotereka temama yetane nje Gilbert Kobi Biamono sana abarai au bakora unere omujumbo West Mugirango Musike Steven Mugaka omu MCA o township negati ya barai banda bange abo baikirana haso moyega abu okomwenia oyo kabereri Shabek Rich Radio omanyekante bunaricho ni mayaka oyo korekana ase kenyolo kyanya kiwere ime ye bunge ime ase kenyo ime ye ward ya Bunyamatuta ase bunge ya West Mugirango ase siasa chabachigo kwanirwa aso moyego yo nabo igumo yigo nigo bakugwikiranwa na mashabiki au kurwa ase chinyumba echubara liboigo nigo abana inchi babere bakubulwa banyareko babako bachora barayi bali barachiko bakonya ane naso kubaletera magenderero asobochoryo bonene buli busumuri kito Fatgad Gisemba na ikirana somo yegojo nabono nigatwaliganiryo robot yoru asenchira yobwikirano nase omuyiga bwokomwenia oyo kabeire Rishabik Rich Radio ase myaka emenge nyagosira region mayaka oyo abarai aho baikirana asokomorera egati yabo omubunge o West Mugirango Musike Steven Mugaka omo MCA Bunyamatuta Julius Matwere naboigo Diuki Masira omo MCA township abo boigo bamurera nakorwa amagomba bokuchase eyamate yonsi ya nyagosira Joshua Mayaka. To you, our departed brother, you are never a person, you are an institution. Today we congregate here, paying our last respect, because you have elephantine networks. Turare buya region, nalere so ya buya, nalera bana ba buya. Gitera wewe ndo muchemo lima iterenya keoreye wodi constituency ye wala bantu bali bananya tutakomberi tukaanza twakireti bali gukwana paka chiza bali gukora na mashabiki because na ara participate kwa nomero bali choni yakoreki iterenya mashabiki yetu mbiyemo naso uchasohonge uchakoenia oyo minto mayakani choni mayakanjira yo minto mpatamoke igoni tutosireire andakero tebia omongine ngore nenakipa asa witu na barwanirire aiga boigo Musike Steven Mugaka nigo amwinyora region mayaka anena sokorwanirira epara ekorwa kebirigo nyakiore yacha gosoka mutagara eryo ebekwe irami nari kwa tomete ko bomubwane muringa tuganyetie rami eriko ya sokiwe yetache
lakini naye kwa Yesokia yende pale rami ya igoro Jerusalemu enya lakini ngwa tokonya bakiya kiure erora kanibu na etamu ya watabarai unacho Omuinjinia Adams Mochenwa oyokorigia oboseneta bwa Nyamira nigo ensemo yaye abasegeta abananchi ekero kyobochori imbuya tubone raundi yengo basaba kuna mwa wata chikura engakiriye bika ye chikura gatochora barai bamanyete igasi yabo toliamo kuna njema nyatega yobo seneta no konga chikura kuna mucha konga nyenda senate nkora representation na legislation yere ndonge inde nkora mangana oversight ya mono labono iyo ntunga batebi abaminto n'abana siasa baminto ekara to kuja matanga bunaya tigatora pole tinde twarengera yo family onye gotaje kuona mangana siasa rose forum ya siasa kwando kuano kaliwa Chingaki echechio nigo Jeremia Migosi oyokorigia oboseneta bwa Nyamira nigo nere ati babuna kutakera ewiki gocha ukoreta ade chiratiri chaitu echitokora na chikire sopati akarumu karanya gocha tise factory onye ratiri yate kwa tini yaitu agende tutumeke sura tunakota kwa egento giko rango niyo baseneta na sengejo oversight yetu Nyamira County terio kolegasi gavana seneta kwa mugeni agokwane garoji basechetu kiasirire ntotege tiboigo etotege tomo seneta kwa bero bisi ali ende bintu bitu bisi abantu abaito banyakwa kwa yobasi Hingo reporter Getembe koroiganya kiore eyegotoke meya wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira inje Fatigad Gisemba Biamono sana mwanasiasa Walter Misiri oyubo igore omuwakili nigesokiri na gukwanira igoro ya magenderero imeye bunge ya West Mugirango asabere kagotababuna nigo amagenderayo atarabaka wikirana buna eganeri gochase omwana inchi gukwana korwa ase eke ensemo ya Nyakiore nigo aberiga kubulia omusike Steve Mugaka anyariko baga gukorera aba West Mugirango amagenderero anene ali babete bakomochora anyariko baga kubaikira Jama lieta anguru kwa Walter Misiri rongo lieta rogo kio bachumba West Mugirango constituency rogo tuwale kama ya isa pikirini nena sana liere dio kwa kuna licho ni mayaka wamoira ngoraya ito anda tuwa musa virasi nyasaya West Mugirango constituency iko na hata yetekote asa mintobuna wabeira se siasa miake menge totali koewa tangible development West Mugirango asebuna sirongaria kere serikali yegocha igego kwana sirongana airport yakoba yende gocha ya ruta bona yatebire affordable housing yende yateba bakwaga cha industrial park itokuna kongaino twawe university ya gazetted because university kwa gazetted tuze ko bodia barai baitu ba West Mugirango mota wanja mota mmoja tano na magendro nege take lakini rongo sala bantu ba West Mugirango bambu atisia 2027 na become the member of parliament ndinyala kwa dama West Mugirango itoge ndogoro kuna barsadi ya sirire chipana ntubwa atitwa kurire paka twarose abantu bayito bono batebire chipana bagocha kudai asobura ibirigo chikocha asende no mu kombozi wa Walter Misiri 2027 kinko soalia kine kio priority ni chakare chipana amasomo manganande ango turena tamaga mangana estamanto bwatie chipara jitu bina trichimbe uko gani kwa bana inje baitongolina twale konyoaru murayi ogototegerera nanda atorera mabira igonta etagata yaba na inje baitona but 2027 mbategera na ndora mabira tunyara kubeka magenda kwa mtu asegasi Dr. Fred Okengo Matiang'i za nere presidential candidate toto bwata kurugusiga igotwa na chireki na tutagete na ende ko tegera no ndemens gocha gotote bikende getali Fred Okengo Matiang'i gonga motode pakende Wanchumu ligiriria asoroboti orutumnyoke asumutumo ko musinini ngwira na turase kagetari getambe elio ngendere gukomanya ayagendete gukurikana hanene kurwe serikali nene
amasomo na nene obumanye na buborairire omwana okugendera asama tuko ali busio ime aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye na nene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tulebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetubwate chimashini chekerero inkwegeli abale bwigo Business Studies na Entrepreneurship inkwegeli bale Food Production yani Cookery na bwigo Food and Beverage Production aseti nsama cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana anyorera ubumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwitrasi chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na konyorera ubumanye rero webekeni bagarija asense yiga yokwirwanirira Liga Busungu Medical Center igoba bato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata maryogo onsi mbawate lab department asibakulingolia amarwire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asibu yuko bwate maternity wing igati ubukorera ibondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisi Kisumu Migori imeyumuchiriga umusungo asamange bakeresi bigotera sechinamba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Karibu na ndo mwanchumu ligereria helio ngendere gukumanya ayagendrete gukorekana Mokonyi bumuraibwensi ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo agendete gukoretaro ya magendero hasi chinsemo ao imeyense ya Kenya litukuria rero nigatarira county ya Meru asabaka gukwanira abantu be county yeyo na kubulia abananchi bonsi asensengima kwa serikali chinga kichingororo na boigo chinga kinkeigo elikwana kibuna ngoligereri bareli goliria mafuta na boigo kulikeya eli mwananchi obutambe tanyara koba gakumige kamono asumu obugima aya nigachire kubwatikana na komentekana kweli goliria mafuta asebono abananchi bagendete kwemurungania na goteba ni gubugima bogendete gukonga kila lituko kuwa na shida kubwa duniani ambayo imeletwa na vita mahali mafuta ilikuwa inapitia wale ambao wanapigana katika hizo vita wamefunga kwa hivyo bei hata kupata mafuta ni shida, bei ni shida, insurance ni shida,
transport cost ya kutoka huko kuja huku ni shida, lakini nataka niwahakikishie, liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta. Mnajua ya kwamba miezi miwili iliyopita tulitoa ushuru ambaye tulikuwa tunaweka kwa mafuta kutoka 16% VAT tukaleta 8%, na bado tunaangalia ni nini ingine tunaweza fanya hili hiyo bei vile inaendelea kuongezeka tuidhibiti na tupunguze, ndio mwananchi wa kawaida asiumie kwa sababu ya kupanda kwa nauli na kupanda kwa gharama ya maisha ambayo inatokana na mfumuko wa bei ya mafuta. We are doing everything possible to make sure we bring down that situation before it runs out of proportion. We have started by reducing VAT from 16 to 8%, and just yesterday we have put 5 billion shillings as subsidies to try and manage especially the price of diesel and kerosene, which is used by many poor people. Na bado mutupatie tu muda kidogo, tuende tukaze zaidi, tuhakikishe ya kwamba hiyo bei ya mafuta imedhibitika, ndio wananchi waendelee kufanya kazi yao bila kusumbuka zaidi. Karibu mwanchumu ligeriria hase kiunga chigosori eliunkumanya yagendete gukorekana korwa asemeza ye chigosori aborokigwa bechi skuru chokwegerwa chikosi chobubundi korwa sensemo yele kiyebwate chiskuru 35 na ibere nigo chiakora amamererani abo ayu achagete abo litukuligoro omorokia bwe skuru ya Kisi National Polytechnic omanyikante na Geoffrey Andama oyunaende obaliganitia abo bonsi asegeti ya daraja 2 DEB nigo abirika goteba buna na mamerania yu nigo alenge ayebumanyi ebwebyagwa gochiase abo bonsi babete bakuyekirani nonye nabo director of Vocational and Technical Education omanyikante buna Tom Arango nigo oli nere olenge omogeni bwesiko na nigo abirika goteba buna nigo barachiko gendelia gokoribya anene asa mameranio ayu alebosio. My name is Geoffrey Andama. I am principal of Kisi National Polytechnic. We were the hosts for the Kati Lake region TVET Fair exhibition, skills competition and research paper presentations that are taken place from yesterday, and today we are doing the closing ceremony. As the director has rightly mentioned, why we do this is to be able to showcase to us and the community at large the capacity and the capabilities that exist in our TVET institutions, and that as he has said, our role is to ensure that what we do is exactly what the industry needs, and how we go about that is to ensure that the industry is involved right from curriculum development, curriculum alignment, curriculum delivery, and even in terms of the innovations. Industry is the mentor of TVET. We work together very closely so that the moment a graduate, somebody completes a training here, is able to seamlessly join up with the industry. And most important, the innovations that are here are actually geared towards solving the common problems that we have in society. There's a young man that came here today, and he has an innovation that he has made that's able to, remotely, they are able to, cut grass using that particular innovation. And that shows the ability and the capabilities of the young people we have
So I want to really urge that as we air this to the community, the people, let them know that there is a lot of opportunities we have in the industry, and that immediately our young people leave TVET, they have actually practical skills that they are able to practice, and those skills can be utilized for them to make things that they can sell, or deliver services that they are able to get paid for. We in the TVET space in the past we have been training for industry, but now in the new dispensation we are now training with industry concurrently. Yes, after this we are going to have the National TVET Fairs that is going to be held in Makueni County at one of our institutions called Water Technical Training Institute. So once that one is done, we will get our best performers whom we intend to take to Wajir County to take part in the Education Week, which is a build-up activity for the Madaraka Day national celebrations. Mwanchomo ligiriria na raikurwa sekiunga chinsainye asobutuku bwa rero mbia muno yabe na singencho gusora gusangana intwe na boigo tobasa kweba kugenda gutubwatia se mitandao yetu ya Facebook na boigo YouTube. Tobwatira nere Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyerero DJ Hudson kwene kirigini chibicha byago ikeire na inche nako yaletera nigonkoro kwa Ruth Kemuntu genda gutwara oborigeli borobya na boigo twara obutuku borobya na boige sabatengia uchiase mwensi. Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Aye, mutuli no turabyoma, mutangi otatosire ire matongo makuru. Mutuli, ebyoma yoko na gutura, tumatiye mutangi yoma ikuwa mutigete. Osire iroro kana uture ebyoma gosembi mokonye. Ebyoma yoko na gutura ngai mutangi wale. Mutangi osire matongo makuru ino nkwana mono erengeta abasamaro bamintaba abasamaro nusweta basamaro n'abasweta bone nkwana era nabwa abantu barenga abaturi byoma bagutura abaturi byoma muturi no tura byoma mutangi osire matongo makuru data mono nyombe okemingi cyo musamaro na kerema eyo mukiro ngumbu anu mwana ukirimo takiete bwoye wono mutangi wona abasamarali zo bakiete buki no bago tunga data mutangi mutuli no turabyoma mutangi osirere matongo makuru igo inyora kalibi ketikali bayina ni tata nyole sabantu baho bali Baraka ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo eratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liriya kegema eririchunjukire irigo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi imeyensi ya Kenya street yago teka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe
aka esimu gwetera se namba 0704765412 nyora chitrake chika elio oikera bantabange kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani Agatembe gucakira chinze 12 chamambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umurana na Geoffrey Onserigo Matilda Omego wetana na The School Boy James Onkorogo asumurubule bwitwani Agatembe erokorora mangana lewya etwani Agatembe sisi